Putnik i gostioničar. Uđe nekakav putnik gladan u jednu gostionu, a nije pri sebi imao ništa do 10-15 para, pa zaviče gostioničaru: "Hej, gazda, daj da dobro ručam za moje pare." Gostioničar mu iznese dobar ručak, sve što je najbolje u taj mah imao, a putnik kad se dobro najede i napi, opet viknu: "Hej, gazda, hodi da ti pošteno platim." Pa izvadi ono malo para i reče: "Ovo su moje pare, ja kod sebe duše mi više nemam." Gostioničar vide da ga je putnik prevario, pa mu polako reče: "Hajde, nek ti je prosto što si me prevario i nek ti je nazdravlje što si pojeo i popio, ali te molim, hajde doveče u onu gostionu preko puta, pa to isto uradi i onom drugom gostioničaru." A putnik mu odgovori: "Neću, duše mi, jer sam kod njega ovako večerao, pa me on naučio da danas kod tebe dođem na ručak."